Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić potvrdio je da je odluka Vlade Republike Srpske o iskraćivanju izjava novinarima BHT1 konačna i ozbiljna. Naša će kuća do daljnjeg ostati uskraćena za izjave vladinih službenika i ministara. Za to vrijeme većina medijskih stručnjaka i novinara u našoj zemlji smatra da će zbog takve odluke Vlade Republike Srpske prije svega ispaštati građani Bosne i Hercegovine. Odluka Vlade Republike Srpske da novinarima BHT1 uskrati izjave govori o tome kakve političare imamo, tvrde analitičari. Kažu, jednak odnos prema svim medijima nije stvar dobre volje, nego obaveza. Politika mora da ima ravnopravan, potpuno nezavisan i tolerantan odnos prema svim medijima. Vi, ako ne možete da istrpite razna pitanja ili odnose i stavove, onda prosto ne možete ni da se bavite tom funkcijom, odnosno morali ste to da imate u vidu kada ste krenuli da se bavite jednim odgovornim i važnim poslom. Komentar u toku jednog od ovih programa, jednog izabranog funkcionera koji je kazao da sam znao da ćete me to pitati, a ne bi došao, govori sve za sebe. To je odnos prema javnosti. Ja bih izbjegao takva pitanja. Ljudi koji žele da izbjegne neugodna pitanja ne treba da se bavi ovim poslom. Ova je odluka tipični pritisak na uređivačku politiku jednog medija i nije primjerena demokratskom društvu, tvrdi dugogodišnji novinar Oslobođenja. Mislim da je to recidiv komunističkog sistema i to najrigidnijih onih totalitaraca koji su ranije držali sve pod kontrolom. U principu takve su mjere prema medijima poduzimali pred rat ovdje. Svako je htio da ima svoj medij. U Udruženju novinara Republike Srpske podržavaju odluku vlade. Mislim da ovo treba iskoristiti kao povod da se otvori jedan ozbiljan dijalog kako profilisati uređivačku politiku javnog radio-televizijskog servisa da bi on bio bolje gledan i da bi sve društvene grupe našle svoj interes. Zbog ovakve odluke najviše će ispaštati građani, kažu u nezavisnim novinama. Uređivačka politika BHT1 ima propusta, ali ne opravdava vladu da ignoriše novinare. Treba više profesionalnosti, više možda rada i možda neke više objektivnosti, ali definitivno ovo nije način i ono, kao što sam rekao, to samo može biti kontraproduktivno i u krajnjem slučaju na štetu građana BiH jer neće imati kompletnu informaciju. Uređivački kolegij BHT1 odbacio je sve optužbe vlade Republike Srpske. Odluka o svojevrsnoj izolaciji novinara BHT1 došla je upravo u vrijeme imenovanja novog rukovodstva televizije Bosne i Hercegovine. Iako još nije okončana prodaja Telekoma Srpske, u entitetskoj vladi ozbiljno razmišljaju o sačinjavanju investiciono-razvojnog plana Republike Srpske. Izvršna vlast očekuje da opštine kandiduju projekte koji bi bili finansirani iz entitetske kase. Plan vlade prije realizovanja mora proći i parlamentarnu proceduru.